Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyon ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wenno agpasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunod na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. O Alan, uminom ka ni ti agas mo ha, tatlo agimbag ka. Agyaman na Karen ha? Nakasingsingbot ka kanyak. Oray sana ka maibagay ng agbalin na gayem mo. Pamamit mirautak, ketbak nang kayo. Anya ka di. Saan man na dahi ti panulutem? Karayon mo't ibagbagakan ka ngagpapada tayo lang nga pinarswa ti Diyos. Bak nang man, wano marigrigat tayo. Nagsingbot ka talaga. Saan ka madurumon kanyak? Nga oray nagdongritak. Takalsada ti kanayon nga ayan ko. Nga agpidpido ti plastic kan bote. Tap na daila ako iti junk shop. Gaputa na singput ka, Alan. Agan-anad ka kanayon ha? Agpaimbag ka. Tapno makapagtrabaho ka manan. Sana bale, sarungkaran ka manan itong bigat. Mangyagak iti abastom. Ala, nagadutin niyan mo amakan kan agas ko. Ay, basta. Sarungkaran ka manan itong bigat ha? Tapno kumusta ag ti kasasaad mo. Nagtangka na talaga ti ulom, Karen. Imbagak lang arudon nga adaywam dayjay nga Alan, ngem naggapu ka man kaya man iti ayan na. Mama, kaasimat. Ulila na dimbang ni Alan. Sana makapagtrabaho. Isungawan ti makan na. Sapay ang sakit. Saan mo na problema nawan tilamutin na? Saan ak ngagbambannog ag trabaho? Tapno ipadawat mo laang tinagbambannog iti saan mo mat akap-kapin ano? Saan mo tadakas si tumulong, Mama? Gayem ko ni Alan. Kat nakitak ti kinaimbag na. Dahil titilaglagi bumha. Adaywamon dayja tao. Namamom lang iti pa nagpidpidot na iti basura dit sangwa ng tibalay. Anya ti amom? Ang mga nupuli ti managdakdakas tinagtaudan na. Mama, saan ak... Karen, awanan ti adupay arason. Basta adaywamon dayjay nga Alan. No anya ti imbaga, iso nga rod ti masurot. At dayta, naikabil ko iti supot dagiti pruta sa paragin ni Alan. Gundawayak ti rumwar, bayat ti kaadda ni Mama iti silid na. Sigurado ang mabisinan dayjay. Nangurunak at manungal daw asaan ang nakarkaruwar ngagtrabaho. Gapoy ti pa nagsakit na. Karen! Mama? Ada kayo gayam dita? Anya dayta supot abitbit mo. Kuwa, Mama. Prutas silinaon daytoy. Ikabil ko kumaidya silad ko. Ulbod! Mama? Ha! Tiyam mo? Patsyag ti palusot mo, ha? Pulos!
Pasensya kayon, Mama. Madanagan lang para kini Alan. Mga no... Huston! Data! Data ti paglaingam. Nalaing kan ngagpalusot. Ala, isublimot laeng dagita iJRF. Awan ti magimula mamang tultulong ken bang pakpakan iti dayjay nga alan. Tamamir miraot. Kasano kumaamasubatan na ka? Kat ultimo lamutan na kat awan. Mama, jak agur-ure iti anyaman asubad di tulong nga ipapaay ko kan kuana. Tinapatag ka... Dayta! Dayta ti paglaingam. Naglaing kan arumason gapo iti dayjay nga alan. Dayta ti naisuro na kan kadayjay amamir miraot. Ti agrason kanya nga inam. Anya matanda ti at tao. Isumanan ti umaw-awag. Sana makauawat. Bayak nga ako mga umawag. Aday ta. Naumamatlaang nga umaw-awag ti loko. Anya nga ti aramida. Sigurado adi naksardagan day ti at tao. At the message na. Agsakana ka. Di mo magustuhan ti aramidag no di mo mabayadan ti katad-an na utang mo kanya. Sa bali ak nga agsingir, Amanda. Di naksangwan, pues, padaanam ti mapasama. Sana siya tibut-but ng Bruno. Saan amabutangkan ka? Sana makauawat. Imbagak lang aruden abayadak no makasubutak iti abak ko iti sugal. Mama, rumarak biit. Papanam, iti ayan maninday jay nga alan. Ha? Saan? Iti balay ti classmate ko. At dalang tilipasan mi agro project mi. Sigurado ma project ti asikasuab Karen, ha? Laglagi pa makanayon ti bilin kukan ka. Imbaglakit din ta nasapa ka rin muara. Alan, kung naktupay kat kadda ka ditoy. Anya taranamidom dito eh. Nagkapuak iti kalkalapaw mo. Ikan ka kumay ti abas tumitalawas. Ala, saan ang Karen? Naimbagak matan. Kabaila akong tagtrabaho para iti bagik. Agyaman aklangan. Sigurado ka? Ang mga numabignat ka, ha? Saan? Kabaila akong tibagik. Awanan ta uyag kan gurigor ko. Naimbaga kon. Di kagdanag. Nakababayin pa ikit din kan ka. Basta. Ibagam lang kanya ka, no adda masapul mo. Agyaman na Karen ha. Naggasa ta ka talaga. Tanad da anak itigay yung makaskan ka. Nakasingsing ba't ka? Ha? Karen. Oh. Amam ka di lalaki ako mitkita dito eh. Ha? Itay pa yung amin anadlaw ko, akasla surusurutan na ka. Itay nagsardeng ka. Nagsardeng mo, takasla bambantayan na ka. Huh? Jak amam mo, Alan.
Pumanaw ta nga rudan dito eh. Sige. Ha? Karen! No! Anak, agyaman akta nakariingkan. Mama, sa dino ti ayan ko. Ada ka dito ospital, anak ko. Ni Alan. Ayan ni Alan, Mama. Kumusta ti gayam ko? Karen, anak ko. Mama, sungbatan da. Kumusta ni Alan, kunak? Iha, awanan ni Alan. Natayan, di kayo mo. Anya? Iso tinapuruan, itinapaltukan kayo. Awan ti kakabagyan na ang mga sikaso iti pagkaya. Iso asyak tinangasikaso ti amin. Kat kaitabtabon na laang iti ibigan. Sana po na dahi tamama. Sana natay ti kayam ko. Si bibiyag ti kayam ko. Si bibiyag ni Alan, Mama. Anak ko. Alan, adda kami ita dito yung kampusan to. Nagsaur ka. Apay nga'y gawan ka matan. Apay nga'y pinanawan na kon. Ti inak tinakautang. Ngam, si kamat tinagbayan. Karen, iha. Nagtanog ka agayam, Alan. Kabalam nga ibuwis tibiyag mo para kanya. Tapno maprotektaran naglaan. No di mo insarapa ti bagim. Siyag kumati na puruan. Siyag kumati na katanang ita. Kasyag mati ponterya. Tinang pataykan ka. Anak ko. Pudno anak kabalo dan tinang pataykan ka. Ngam saan mata na maisubli ti biyag mo. Gayam ko.
Sang kabasin lang nga tulong tinaipaay ko kan ka. Ngambiyag mo man, tiin subad mo. Anak ko, pagkawanan na. Diyaga mo ti sawag. Talinamot ko amin, nagitiimbang bagang kontra kinyalan. No maisublik lang kumati na palabas. Ilintag ko, nagitibitot ko. Takinadngag ni Alan. Babaan iti makit-kitang akabibiyag na. Banag asaan na rumbang aramidan. Iti oray asino. Pagkawanan na, anak ko. Katanukan nga ayat nga ipakita ti may sa at tao. Nudi, ti panangipaay na itibiyag na para kadagiti kakayem na. Juan chapter 15, versikulo 13. Insurat ni Jovi Dupais para iti Lady Elle Channel. Pagsarmingan. Agyamanak iting kay panang